ke jing snok ti lang bar kipat ba nong shong snong halor ke jing pentrai kam ya ka skim bekerpang jong ki nong ram ke tip kum ke Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan ke office trai kam jong ke Krishi Vigyan Kendra KVK West Khasi Hills District ke Dekmi ru ya ke Eastern West Khasi Hills District ha ka khat khandai tre nai wing araja arpusan ke penlong ya ke jing lang bekerpang ha ka hall jong ke office han nong shlong Eastern West Khasi Hills District Kajing temu jangan ni kajing alang ka long ru banyak don bentalang bat kajing alang pat ba lingba ka live webcasting hakabau menteri rang badu kari India Narendra Modi un pelat pat ba ya kepisa ka pakot khat pra hajar klor tingka lingba ka 21st installment to farmers lani kajing pelat pat ba ya ka bha jongki nong rap lingba ka scheme PM Kisan hakajing alang ka bala long ha Coimbatore ka Jilla Tamil Nadu Hak jing lang kabla penlong hak KVK nong shilong la sakhi jing ran lang MLA kamau that raishan uba Shakler Warjri kumukongsan nang ta ka senior scientist but head KVK West Khasi Hills ka kong Vijay Lingdo ka district agricultural officer Mairang ka kong E Nongbri ka DEO nong ston ka kong R Yawim kiwei ki officer na kiwei ki tanat traikam haringkat ka jing ran lang kisispa nyopo prangot ki nong rap na West Khasi Hills but Eastern West Khasi Hills ki bala yo jing mentoy lingba ketika scheme PM Kisan Hak jingkran kumukongsan uba Shakler Warjri ulong ba hakum kene ga jok bamenta ki bapun ba ki kentat ya ka kamram da ka bakhen ba kamdei ka kam ka babha ne ka babyang barbagi don ka jingle ran Henry Kim Snguthu ya ka dor jong ka jinglong nong rap ula kentu bare ban penslor ya ki khon ki khti ba kimdei ban shem ya ka kamrap ba kamdei ka babha Henry ba ka de ka bakongsan ba barba ka de ru ubut lom jong kari dap daga jingkman ka bakrau keniga no pai sni ka bang yo ni don dekat lang aku nggak sni mungkin ke program aja don dekat lang berpi kerpang mungkin orang situ saya benar kali ke jopi di babon ru kilaya ya lagi lingkar di banyak wan banyak don dekat lang di kepor bon tapi yang jungi kibadang ya sok ke ba te don sibek yo kilaya itu bang jasok ke baru kita menjadi dengan program Dari sesi siang ada apa kecemasan aku bang ayo banyak don dekat nak berpikir mengenai program kembali snow yang kepala pensai di DEO kepala ai kecemasan nasional ba kenika bisa kepaki ai nak kalian jongka central government hak bagi pelat direct ki account ki beneficiary la nasional ki account jopi mungkin orang Kibadon ke family at bagi pelai likely ki installment ka sheetsna ni sutho bakani ka aim lane ka jingle jong ka central government na ka bagi yarap ki nomor ki juni ki baper lingba ki bapun ki mo ki la jingrap ka ba maki ki ai kani ka de ka way ki la jingrap ka central government ka ICP kum ki nomor da katal ka jingtmu berkajing kerman Ni suthu ba ka cingdon kam kalong ka babun ba andre ya ka pamimpin bet pamimpin dak barot kila andre hakak ibor di bagi kila bo berkila bentang mendai tan ni po ka jela ka jungi andre ka rindia hi parok we ya ka ba mendai tan na po central government berkunjung na po state government ru ya ka bangi juong na ka por ba kum ka sarkar hi ong sandu ini kibri bopong sando kide kinomra namar ngijuong lada undon kinomra ni baro ngidu ya kapang gading andai kadang kewe ke pengakwa ke pengakran ke por wan semui ke pengahap pengano bahabang ibet aku mungkin juk ke pemerintah lada hilap ki babon bah ki kentai ki ke kam hak ke de kerap karya Kibun ba kikentai kiken ba kamdei ke kam ke babhal ke babian kidang ke jingleran hande kim sungutu ya kador tumba jinglong nongran ban ngajuang na kapor sa kapor kum ki mo ki ba yadam bangidiban ay sim bangidiban sungut sarong baklem mapi Lada kapoy kesni yang babarong dan berat syur ngam tip syur dika ini bang. Anda ini ban penslur ya
ki kun ki tila ki don na kanu kanu bakim day ya ka bakin sim ya ka kamrap ka kam ka ba kumambiang ka bangbaha day ka di ka kam ka ba kongsan ba kumbalakan di mene di butlum jong ngilang baro tengah kermen baling basong kumong ba pinangyaan sim ki witweru de nakaliang juga central government ru or nakaliang juga state government ki bapuon bagi ki scheme ki ba kilale na punta joki nongrem Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.